Muthenya wa gatandatu mihango ya urigitani no ithiite na mbere na gutharara thibitari ni itiganite cia kaunti ya Kirinyaga. Kumana na thina uyu andu aingi aria mari na aruaru mahinyiririo kumathamiria thibitari ni cia kaunti iria mariganetie thutha wa arigitani aya kwirwo makeni na kuga matigucoka wira nginyagia mateta mao marumbuiyo ni thirikari ya gavana wa iguru. Mugomo uyu ukite ona thengia thirikari ya kaunti ino gutangatha mieke ya mawira ya arigitani aria magomete. I've been working, suffering a lot. Landlord amefunga nyumba yangu. Watoto wanarudi shule. Sijawahi pata mshahara from January the whole of this year. That comes 4 months. Saa hii nimeambiwa niende nyumbani. Nimeenda na nini? Aikari ya kaunti ino ni mokirire gavana wa iguru ni undu wa guthaya hari kunina ndugamano ino undu uria ucungiriirie motungata ma urigitani gutharara. Icera mathibitari ni ma Kibebe, Sagana na ile ya Kiruguya rikihithuria mbica ya arwaru gukorwo mambitie guthamirio mathibitari ni ma andu kiumbe kuona gutiri utungata maramukira ona thengia thogora wa motungata ma urigitani thibitari ni cia andu kiumbe gukorwo wambatirite kurumirira ndugamano ino. Mashida ni mengi, mandeni ni mengi. Sasa ninaulizia hii serikali yetu, mbona tuliamka mapema tukawachagua nyinyi? Gutharara kwa motungata ma urigitani kaunti-ini ino kwambiriirie mweri muhituku riria thibitari wa Kiruguya wamurikirwo ni nyumba cia mohoro ni gukorwo gumeirwo ni giko kumana na gutigithio wira kwa aruti wira 346 a kibarua. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Waithaka Kinyua.